Wangalizi watukufu mjokanga mridunga wao rehma na amani hujia hanyu dombesha nizentu sarambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komori, kwezi wa Komori mjundra wa bonze nanu wa jundro mndani rimwambia nukana ikari kansi vanu si ukansi hasuraya zaranya mkomori si ukansi hasuraya zamana mkomori. Ebo nge kwezi watukufu inuri sala njobeshea haina mru ujoshinda elewe inamna ikaundu njoshinda njitamke haruma erisala inu. Nge kwezi handani wanama watukufu mashababi rijomba ngari aminio kananga si haruma mbana nziro ngari aminio kanensi ya hatu irengwa ni krimineli lambao azala sumani shawa imma sijo mtafadhalini au kaya mwengoni mwemba na inu ito wasuliba hanu hau mwengoni mwensi ya hatu ito shindo puanga yoto wasuliba hanu woi di mru wamba fitna au kaya rahare jakari la waharu male fitna li rahare jakari la waharu au kaya vanu shetwani wa ima nadamu ebonge kaina ujokiri rike haruma mbana hamanda zinu fitna ya kebo hari au kaya ba Komori ikamo danza mwangalie haruma zembana zinu rango wakati kaundo zandisa zinu mbana zandisa rango Marseille ngo wandu wapanga zembana zinu hawa wandu wandisa zembana zinu yengwa onda huu haukawa tilwa fitna hata yembana inu imenye ha. Wange kwezi watukufu wa Komori karina uparo puangayo rekade Komori rekada rumemba na inu raha fitna ijalawo haukaka ina ujokiri indemana ni rongo wao vanu na ambao wanaama nariwane mbana ya kisiasa haushababi mkomori utsiharu mwa siasa gardudu wane mbana inuri kubalukana kweli yensi ya hatu irengwa ni krimineli na mbawa za lasumani shake na usababisha lelo na mweneza jiri bwa Komori harume miji ya hatu hau harume mabafu ya hatu rijihundu wasi wanruwa njiri ya harume mafitna hata wanruwa manihana harume miji wanruwa manihana harume mabafu hasibabu fitna la kisiasa kake na ujokiri lelo ni keme mbwa juu ya mitsame huli wake wandu ikangwa sutene wazali karjaba ngwa renda onro washangiri yao krimineli shabuke tusababisha ikawe zote zifanyishi hao harume miji hatu lelo mru usutene azali ngena shuhuli abo mimi nilo kinyume na azali ngamroho mjini tikaka nikarume shuhuli hiyo tikaka nikaharume madzigo yayo yabo karitsi wanadamu ngeyabo ngaritoka uyeshisi namba. Kwezi watukufu wa Komori yowajibu wandu hamandasi rijebanu rijerinikane wasuya haukaya ngarambao sidena mnai ngarijojo wane mbana wanu lelo wandu hamandasi ekanga wandu ikaungo wasuteneo le krimineli lambao wasala sumani yu haki ya ukananu zise uka ngeza alia sumani mahamfukare ya kansibanu ya kansisa waena makufuli zendongo ikaundo yafanya Tanzania azali hafanya ndina ruma ensi ya Komori yu haki ya hangu mimi njebanu njenda beukane mwanadamu tsindoi wodo mbamba ndrano ya lazimu ni mbamba ndrane na mrikao gusutene krimineli au gusutene fikra za krimineli shakena usababisha lelo ranya mkomori ulo mjini haulo mahala vanu haina wakati mriado haru mahazi mrutsoka neshefu hari vanu wanu wa Komori walo haru mahazi sheyabu ngejoka ujisababishe lelo rijaritilo haru mafitna ya ukabona hadisi mina mru fulani
ya wala karitum amini haukati mabia lukana zindeze inumwengoni ikaungari juwao nrononro namne nkodo embana inu yakayandisa rangu Marseille vaja wandu waja watiyele fitina linu hata watsambaza wandu wao ngiaba rutuka wasuli haruma komba namnaje komba ikaunga bo fitna komba ikaunga bo unafiki komba ikaunga bo ndrabu shasi nupia zizalwa nemna haramu wa fitina yabo ngekwezi watukufu wa Komori sijabanu rejereshele zizane rionesane ukaya ala kulli hali sidena mnaini karna ujua rambega si harumwensi hatu sonti pia si wa Komori lelo bake mru ya rengensi urende sonai sonti pia haukaba reudo harumwembaezi reudo kinyumene mbaezi uogu kozo noye mwana Mkomori ngiyabo ngarijoka usababishana lelo haukaya vanunga bonrongo bili kao wakati mruji kansi ajifikiri leo kana ambeseti homwelewa haukati kana wenji wanzani wangu wakana mashuhuli shabu washangiri yao ile fujarilinu njenda shabu tirango kana tifanya nai haukanjaka hele okana zinumbana za inudia zinumbana za mrikao ekanga wewena mru ze fikra za hao ntuzi aidi yabuyo gotsondrenda nkodo na banutsi na ujuwa ni kensi banu tsambanga muhozwa ne Komori ne mwana Mkomori yabo tsina ujuwa ekawe webo mwana Mkomori wambanga we harumaza bwana zinu ze fikra za hao kazi tsulingana neza hangu yabo kena usababishe ketso keke abuyo nkodo yutsi nkodo na kubaliane kwezi watukufu wa Komori rirensi wana masuala watiti rirensi wana nrongo watiti bakare ndo anzari zingari wana nrongo watiti karitina wakatenge mzima rijo paro pangayo harumwensi hatu haukaya vanunge jojo kiri mimi ni kekinyume na ezimbi shabake wandu wano harumwezi wala nro hazi ngeyabo nga amtonka bambonzi ni kenkodwa ndaru daminao ni jeni yeshimina ndo ngeba no abahalelo inu uhatume bwaju ya mitsami huli ngamjwa ni mane mina wandu ikaungwa haruma hazi washangiria fujari njamba ngwarenda ondro shenge yabo mimi ni maneno membwaju ngamjoka nefa mjoka udzikwani mba ekanga mina shuhulinge joka uhimilwani mba ngikwezi na rikerani rirensi dingosti rikubali ukananga rirumao ensi yatu irengwa ni fujari lambwa wazala sumani shaukari na ujo sababisha owandu washangiria zala sumani ikabo oma fujari pia hauva uowo si wandu ramba ukangari wanao na fujari abuba tusima fujari pia sidena mna hii na rikera dhiriretsi siyasa ya kitoto banga aminukana yotsi de siyasa ijoka uriwasulisha bahanu ijoka hasulishe Komori ne mwana Mkomori bahanu kwezi watukufu wa Komori aminukana risala inuntoka hii ibesheya haina mrundami ujoka nguyelewa na ritawe fitina haina mru ya kensi ya fikiri izo ya fikirio hauyaone opezwa macho neze mbwana ikaundo ya wanao haukari aminu kaya ngari ombao mnguritowe le kriminali linuri hundre mwema ben rongozo muzamba enrongotsi do utowawoi enrongotsi do utowawoi sha wanruji pangandro namna wanrajo kawe hansi mrojina ritijarishe meza nkodo banu maudu rijarishe meza mbada yabo kena usababisha rijeri kensi banu mwanadamu mzima urirendo nai risojihunda sonsi pia rikadhibishiane ya urendana nai swamba nrabo mimi ngami banu mira ya Mkomori nishemezao ukensi yangu irengwa ni mafujari ngamkozo
Shabati elewa ukana ntuo no wakatenge mzima ijoka unsababisha nike haruma nkodo yangu damina mwanama raia embabi yunga mtowe virus haukatika helewa ukana inu virus kale lotina ujua nende haruma mashuhuli ya mrikangu ge haruma ezi inu hizo zilanda ubinga zonondao aminukabo tsido mbaba ngabidiri waswili haukari mwambia nukana linu fitina haina bahanu bano fitina kabati wakatenge uzimensi yatu ijoka uparupangayo kabati wakatenge uzima zembwana ikao dorambangari wanao zijo parupangayo eka fitina kajalawa. Kwezi watukufu wakomori inu haki ya hangu haukati mwambia ninro kamira ya mkomori mimwa na mkomori mika kansi banu haparti wala mika kansi banu hawanru ni waswiteneo njapa kwezi taifa la Komori ngam aminu kaya ye Komorinu ya hatu sonti pia haina mzimandasi ngena umtsango hae haina mzimandasi ngena ze fikra za hae nge kwezi watukufu gambe horisala banu ijoelewa gujoelewa hauye tujoelewa gujonsamihi kaka jaelewa ranzari shemeza mbana zamaha riwane sandondondo ya ukana harumwemba na inu kabatsi wakatenge uzima ijoporo shinda upangayo rahare jakari hundu mwanadamu mzima yatende ya mbana inu rahare jakubali ya ukananga sina hitwa sashinu ngarishitende zao si opozisio o wanansi wa mkubali karina uparo waswili haru sito jokaya harumasha izingirishinu sha ngamto fikira yahangu mimi raia mkomori si johanza rikubaliane rirensi pambo rirensi na marambo eke fikira yahangu wakomori walondami au walo harumasa fikira zangu ikawa zikubali si johanza efikire ke namna hiyo upande wa hangu si johanza fikire ke namna je rijohanza haina mru wa siasa haina mrulo kinyume nezi inu akaya haina mrulo kinyume wainge kinyume na ndongozi afanyishi hambi wainge kinyume na ndongozi fanyishi hao zibirao nai ewangeti johanza wananyasima opozisio wangu wa siasa roakaya roaliyo roalo kinyume nemba ezi rijom tafadhalini mfanya communication ya bunjilio ni wananyasi opposition wangu wa siasa mje hena mzima ndae yarifanyilie bila si wana wa Komori rijue zedwamana mwakanizo reaka directori reaka waziri reaka guvernori reaka ministri na mje mrunjilie si wa Komori mrifaina mzimandasi ya ena mzimandae yarifanyilie bila rijue ye bila inu eka kweli ye bila inu weha ashindi hasaidie Komori nemwa na mkomori basinga rijo humrenge mruo rambe waide mria lazimu yaritendeye harumaze mbana za opposition watinokanga mwanzo wala watinokanga mwanzo hoi na waje warifanyile bila bowandu wanuo ntipia lelo ambao wa ukinyume na zali wanua kabanu warumu gabo wakama direktori gabo wakama waziri gabo wakama guverneri wandu wanule lo pia tsa wanule lo waja ambao kana ngwa wanu nazali
hanrongo ombi zifanyishi hao, hanrongo ombi yazifanyao. Na mjemri fanyilie bila. Hena mkomoria juwe. Yewe zetu amana wakanizo ye bila ya hao. Nda hii. Ye huwa asulishe mwana mkomori. Ne komori ndaba. Basi kabati za ukanangara nzoola. Haungara nzooi. Wode mdurijo mdunga. Haukawa sayori aminukana. Waide joshinda. Yalele komori. Yalele ne mwana mkomori. Sino. Karjambani nafasi. Ema fiti mnyafanyao. Hauze ndrabo mrambi yaozo. Embabi hiyo. Kansunda wanama wanisaidia fikira hiyo. Ya wam aminukana we fikira hiyo. Yangu wamiche. Sham aminukana yode fikira bidi. Abaha. Ripange. Harumo opposition. Wa wanao na krimineli hamanda linu. Waje warifanyilie bila. Haukaya. Kaina utokiri. Sisi mashababi. Rambanga riko zao. Yabora ngule lo mwamba ukanale krimineli la zala sumani. Ngilo krimu. Hizo yafanyao ensi ya komori. Nemwa na mkomori. Yaba bahane lonyi opposition karitsutsa harijuwe. Rawebo tosha johari. Rija. Hasani Hamadi. SMS. Mwinyi Baraka. Razida. Yusufu Mamadi Bwana. Baruani. Mzimba. Sijindobi. Nandobi. Na mje mrifanyile bila. Haina mzima ndasi. Hauhena mzima ndae. Na mje mripararu mwafaye defamu. Mrifanyile bila ya hanyu. Haina mru ya kana dhuamana. Ya zende sandro. Ye komori ya hundra ne mwana mkomori. Bemru oduorejo simaraia. Hauka simaraia. Sido mapatro. Garjo kutendeze mrugo. Zamvu za wema. Haukarjo aminukana. Waide mru ya lazimu. Ya ritendeye. Waide johozwa ne komori maudu. Ne mwana mkomori. Shakar no jorikensi banu. Riduamba ukaya. Ngari jilao jana zefi. Bamiimi. Waluharu maze fikira za mamadu. Ntuzi aidi. Waluharu maze fikira za mwinyi. Ntuzi aidi. Side namna hii. Kana chokiri. Haukawa nuko ya hula mru. Haina mrungeneza fikira za hae. Karna ujuwa na nyasi. Walo ulaya. Mashababi. Watu paroruma. Walo nembabiza haziza hao. Wajojo puli lemba na inu. Shawarambu wa ukanaze damu za hao. Wana wakomori. Ngabo lelo mru wa siasa. Kuna ujuwa unrumi ya juzi. Unrumi ya jana. Urudi unrumi ya lelo. Na mjemra mbiyezo mafanya. Gasima kleri zorambao. Na mjemra mbiye. Izo mafanya ensi ya hatu. Mnambiye. Maudu jojo humnikani. Dhoma na sindo china. Sheka kamjarifanyila bila. Isondrabu. Kamna ujuja mdore ndandu sinema banu. Kamna ujuja mdore ndandu sinema banu. Mwana mkomori ngukozo. Reuloba nze. Karna ujuari kebanu haruma mbana. Ya maha na maha. Rudi mdore ndu sinema. Rezungu siwa diwara. Haina mrungeno msangu wa hadi. Haina mrungene fikira ya hadi. Wange karna ujuari kensi banu. Ruduambila na mabambo. Ruduambila na ndrabu. Mimi mitsimabia nukana tsina ujua. Ye lideri wa hangu. Ye hamba komori. Ne mwana mkomori. Na mje. Hauna ritanga nyihe. Riwanenele kriminali lambawaza la sumani. Hau kweli. Sharta mengari wanoni ilo haunafiki. Haurambagari wanoni ilo handrabu. Hauya jari sababishe. Riungulane miji hatu. Ritsambazane shima shababi. Kaina ukiri. Dema na nakoberi sala inu nambe ukaya. Kaina utokiri. Matike mru mzima. Ujori sababisha. Rungulana rume miji hatu. Hokale lomdu kanu johenda ruma shughuli. Ya mwananya. Bange haruma hazi. Ya mwanzo wake mbure. Yake hamandami. Sidi namna hiyo. Ngari johenda. Haruma za majilisi. Hauka wao. Sido warengensi ya hatu. Wari juru huo. Ngeti jomba wanaama. Haina mru yaka haruma mvurano. Yena mwananya. Ikawa tsimru ikawa hamangamiza haruma yetsi. Na mreje ilane. Baba nukabati zijo kauha.
eka kariti badzima izo ndrabu haini saudovura bangu tsifuru abakabatsi heri abo mkabango johungua shabanu zinumbana ukari kensi badzima rifikiri yensi hatu ebanu izo mwanao hoka kweli le kriminali la zala sumalili rengezi ya mahamfukare ye Senegali watsami yao tuneli sigunu banga tsingo renge kanda shasima eni banu bapwa hopareni rirengeri kaze eba waide mru maudu ranzori rudiri mbe haruma dhamana eba bosi wa komorika jala hasara izo abidi hena msimandasi mruya kena umtsango mrake ne fikira shatido ka habanu sikibanu banu rehabanu wangu wala pizana abokabatsi marunda abokabatsi mavuna kena utomsababisha arilelo nikebanu mtsodunga za fikira za mwinyi baraka haundunga za fikira za mamadu hauza sufu Muhammad bwana ikao minsi harmajani bunzima daminao ngiawe kati jaba mtsitekelezeza hangu uka ado wandu wanungu warambao ndrabu wandu wanuze nkuliwe kaundo wa Azerbaijana nizo warambia olelo ngizo za ndrabo haki ya hangu aukamira ya mkomori narendwa na ijuzi narendwa na ijana ntuhanza narendwa na ilelo ngabo yongo toto sababisha nsorendwa nayi nami ntwanza ndendwa nayi unge kwezi na rikeravi rirensi besia sayinu ntsiwa na mwafaka namne siasa kaundo yendao neze mkuliwe kao doze ndao karina ujua rijerenge siasa ya lelo inu ridhominisho wanahatu maudu hawana shewatu wajewake haruma siasa yahungula na malaho yahungula na miji yahungula na marengwe narikeravi rifanye siasa itoka na mbabandano rifanye siasa itoka na marunda haukabanu harumaza nsiza ulimengu emana bakoka pouvoiri bakoka opposition wajua warishawiri wenezi wawambi okanezo mfanyao sidenda mna hiyo opposition wa Komori kwa opposition wa Komori rangu juzi rangu jana kwa jahana barnamaji ukatsido kaya juharu masherisho bangu mimi nikenzi abukari na ujwari kenzi banu ridoetsa shia wanru faida za nafsi ya za hao no handu zao kaina utokiri ya ukoso ndami kabana mru wa siasa ya wasulibahanu ya kamwanzani yena mru mfufazuma kajaparo yeto kaina mru wa siasa hamandaye haukesaila kajalingana nami mimfuazuma abo tina utwani kebanu ni humemare ya hangu ni la energy yangu ni jokane mru wa yungo mwendrabu halafu nsodambo kaya na stahamili be mru wa ingarishe mezo badzima ngamjoke mru wa ingurendo nayi ya mru wa yungo mwendrabu shana nsostahamili barambanga siyaru mbana nzima sina ujua yake yabo juma hundru wa hitwa bari ngaramboga rishemezo mbana nzima ya mru tsindami emrutsidami haukari mwambiani ranguza zizabira banuzo nsipia haina ya hundra ya upanga ikayo shahahe shakisiasa shidofana naye shasi wandu mafufazuma kwa japoro fikurukasi wanadamu rilo duniani ngiawo lelo mdu hamandami lelo na porseba hati na porsanesha baha mwabangaranzore de haruma foti lazima lelo nje banu nje ni mwambie nukana asha stopu ikakari jazaba banu rawa korije rawa nika koreksio maudu sitoto dirire ndo zinyama rido pashilwa abo lazima rijebanu rijeri kensibanu rambe zirirwao rambe izo ikaundo rikozi ona hauka mide ulo banu mide ulo Komori ulo banu rangwema haya ya umba rangwema hadunia ya umba njaporo pashiyata mwali mide tsingo honda neneze pokase haina mru ya rengansi harumwensi ya Komori ngiaba mtsingo joka banu haina wakati ntsora lwa hitwa shale no na parsa shabaha ntizambe bondu wanu ngasibadzima ngari wanombana emrutsindami sina uchuwa mimi kanga bandu watoka banu warohorwa watilo haruma fitna wamanewoneze fami
no handu zao sindami mirangule lo isiasa mimi ndoni yo ya hema ya shamadziro ya remawe mwanamkomori shansi na siasa ya inudia rangule lo mimi minsi na siasa ya inudia haina mwanamkomori we mwanamkomori hamandami wangalizwa tukufunga mjouzi durisami ukana mwenje urengwa ubonge karana utwarifanye video hizani abongari la hose jamaa rimwambia nukana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ukana zinudi zori ko zamba ukaya ndizori ko zamba ukana nsi haki kono bwizi hamanda linu lele jalani kwa shirika la mamwe ha halafu lido fanya ndongo hamanda zinu ndizo wandu hamanda si ya lazima urishemeze rambetsine namna hiyo ha shabano kama mathalani dhalimu maudu hajangure zewa eposto ya hahi utekelezo ze wajibu ngarjojwa humvumiza rambe ukana ngarshukuri yao shenda mashine ye bwizi hamanda linu le bwizi hamanda linu la regala shirika la mamwe yani lulijwa shukuri ya ndaba lulijwa shukuri ya harmono wendi no ala kuli hali zinu lazima rizambe wakatainu rangubo tasikabatsi mwenje hata ilado maharibi do wakahubeha warudi waondoka ama yo ndongo wazifanya warudaba warudi warenge suona anunga bungizori ko zamba ukana banu ngatsingoru mani majindru msiru yanu majindru msiru yobonge watu kufunga mdozi dusami akati no jwa endelea haruma video ya hizani ejwe wona tijwa fikiru kana banu ayo ingufanya video ya hizani nguri yo wandu na mjokana mikadora mndu yobonge abo wakati wa sasa na inshallah.